sam Pepa. Ovo je moj mlađi brat Đorđe. Ovo je mama. A ovo je tata. Pepa. Kamper. Pepa i George su danas jako uzbuđeni jer kreću na odmor. O, gdje je tatica? Otišao je po tajanstveno iznenađenje. Što je to? To je kamper. Posudili smo ga za naš odmor. O, Ovaj kamper ima sve što nam treba. Ovaj gumb uključuje sudoper. A ovaj gumb uključuje televizor. Čemu služi ovaj gumb ovdje? Nisam siguran. Bolje da ga ne diramo dok ne saznamo što je. Jesmo li svi spremni za pokret? Da, mamice. Krenimo onda! idemo na praznike u našem kamperu. Ova karta je malo čudna. Tatice, ne želimo se izgubiti. Ništa ne brini, Pepa. Ja sam stručnjak za čitanje karte. O, to je čudno. Izgubili smo se. Da. To su Denijev djed i pas Deni. Bog, Pepa. Bog, Deni, izgubili smo se. Izgubili? Pokvaren vam je sat nav. Sat nav. Vozite kamper T320. Sat nav je standardna oprema. Dobrodošli u auto budućnosti. Znači tome služi taj gumb. Kamo ćemo danas ići? Ovaj kamper zna govoriti. Pametno, zar ne? Glas računala će vam pomoći pronaći put. Ali kako računalo zna kamo mi želimo ići? Pa recite mu. Dobar dan, gospođice Kamper. Zdravo. Krenuli smo na odmor. Možete li nam reći kamo? Produžite ovom cestom ravno dalje. Hvala na pomoći, djede. Nema na čemu. Uživajte u odmoru. Idemo na odmor u našem kamperu. Opasnost, opasnost, nedostaje ulja. Što je ulje? Ulje pomaže da motor lijepo radi. Je li nam sad nestalo ulja? Ne, alarm nas upozorava na vrijeme da ga stignemo doliti. Ulje je potrošeno. Ajoj! A srećom imam rezervnu kanticu ulja. Bravo, tatice. Jednostavno, dolijemo ulje u motor i... Što ne valja? Unutra nema ničeg. Motor je nestao. Eto mame i ovce Suzi. Bog, Suzi. Zdravo, Pepa. Izgubili smo naš motor. Izgubili ste motor? Da, motor je posve nestao. Rado bih pomogla, ali ne znam ništa o motorima. Sad ćete misliti da sam šašava, ali meni ovo izgleda kao motor. Aha, da. Odlično zapažanje, gospođo. Kamper ima motor na stražnjoj strani. Tako. To bi trebalo biti dovoljno. Hvala još jednom, gospođo. Nema na čemu. Uživajte u odmoru. Jesmo li skoro stigli? Još samo sljedeće brdo. Stigli ste na odredište. Hura! Spavanje. Gdje ćemo spavati? Mama i ja ćemo spavati na ovom krevetu. A vas dvoje ćete spavati gore. Ali tu nema nikakvih stepenica. Gledajte sad. Krov kampera se podiže. Ovaj kamper je sličan našoj kućici. To i je naša kućica dok smo na odmoru. Laku noć, mališani moji. Laku noć.